Yesu ashimwe. Haleluya. Okwemera mugakoze ibiganza tugahana mwiriwe mu izina rya Yesu. Imana ibahezagire cyane. Ndashimiye Imana ku minsi itumaje ngaha. Imana ishimwe cyane. Twayigishije twongera turiga, nta n'umwe yabaye umuhondo muri iyi minsi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Shimira Imana ku bakozi b'Imana. Imana ishimwe cyane. Mwakoze ingene mwatwakiriye tugakorana imirimo y'Imana. Imana ibahezagire cyane. Twahezagiriwe ahantu abaririmbyi baturirimba indirimbo nziza, indirimbo zitwibutsa ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe. Akunda kubisubiramo aho ye. Burya indirimbo irimo ubutumwa butangaje cyane. Amen. Abatabizi bumva ko biryoshye gusimba, gukoma amashyi, kumva ngende twareba ibyo binyamubiri biriko biragutwara ahantu n'ahandi kubera indirimbo gusa. Indirimbo igizwe n'ibice bitatu, kandi igice gikuru muri byo benshi ntibagishyira mu mutima. Icya mbere, indirimbo igizwe n'amajwi. Amajwi ayakorana n'amatwi aya guswi. Amatwi akumva ko hari ibintu bivuga akabyumva gusa. Imana ishimwe. Akaba igice cya kabiri cyitwa umudiho. Umudiho ukorana n'umubiri. Imitsi no gufa byose biritabiza umudiho. Nta muntu abwira ubundi wibarinda batanga biruka cyangwa bibaje uburyo bakagira ubumoso, wumva ko uhagaze kuva mu mubiri bikomera kunyagaza nyine. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko igice cya gatatu bikomeye ni igice cy'amajambo, mesaje irimo. Icyo rero benshi ntibabishyira ku mutima. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko ugize iryo bakwe ukumviriza mwebwe nawe mwabigize neza, muranabyandika hariya. Imana ishimwe. Umuntu agatamba akaririmba aho nibyo ariko aravuga. Amen. Haleluya. Byagenze neza. Bikubwira gushima ugakomeza cyane bitanga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abaririmbyi baturirimbiye neza, porogaramu za hano ziri ku rutonde. Maze kugenda mu mashengero menshi ubutumwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Sinobabwira ku manota mubaye aba mbere kandi niko ndajya mu yandi. Imana ishimwe. Ariko aho ugeze uyu munsi Imana ishimwe cyane. Mukomeze gutyo, ntimuzure amahombe, muze murwane mugira iherezo ryiza. Imirimo myiza mwakoze Imana izoyibahembere. Amen. Nari navuze kuno munsi ndaje gusaba umugore mwiza ngo tuzanane, ariko ntibyakunze. Ntibyakunze. Ubwo rero muzohereza mu mwakira ikindi gihe byamugoye, ariko yanumye n'umuntu ati ntibarambiwe kwakira intasho zanje. Ikigoye ni kimwe gusa, navuga ko nazitanze, ariko arambaza ati none wowe zo bakumpereye hano wapi? Bakiriye gusa barabika izabo, ariko nta. Imana igufashe. Amen. Ndashimye rero abandi bakozi b'Imana. Uyu munsi hari hano dukorana imirimo y'Imana muri Eglise Vision de Jésus Christ aho dukorera. Bateramanye natwe ngaha
kuva hasi nabonye hariho metre terasi ka pasiteri beda, hariho Jean umuvugabutumwa na Cedric n'abandi. N'uriya muntu afise kwa wundi Imana ishimwe cyane. Imana ibahezagire, mwakoze kuza kuraba umutama ariko arakorera, kandi Imana izobibahembere ibahora kumugororoka. Amen. Mwakoze kandi tugiye gusoma rero amajambo y'Imana tunyarutse. Igikorane cyitwa wiki titugomba yuko uno munsi hano hataha adahembutse. Imana ishimwe cyane, kuko Yesu yavuze ngo abarushe n'abaremerewe muze kuri jewe ndagira gute n'amahoro. Dusome rero ubutumwa bwiza bwa Luka igice cy'icumi duhere ku murongo w'11. Wumve amakuru ahari. Ijambo ry'umutwe bavuga ngo Yesu azura umwana w'umupfakazi. Hashize igihe gitoya aja mu gisagara cyitwa Nayini. Abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana nawe. Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara hasohoka abajanye umuvyimba kuwuhamba, ariko yari ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri icyo gisagara bari kumwe nawe. Umwami Yesu amubonye amutera akagongwe, aramubarira ati ntajurira. Yigira hafi y'ikigagara agikorako, abahanzi barahagarara. Aravuga ati muhungu ndakubariye nti vyuka. Wari yapfuye aravyuka aricara atangura kuvuga. Yesu amuha nyina. Bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana batungishwa n'Imana ahambaye asurutse muri twebwe, kandi bati Imana igendeye abantu bayo. Iyo nkuru yiwe ikwiriye Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye nabo. Tuvuge ngo amen. Mu gice cy'umunani umurongo wa 43. Umugore agwaye ubutinyanka yari amumaranye imyaka 12, yaramariye utwiwe twose ku bavuzi adutanga kw'ingemu, ntiyagira ushobora kumukiza. amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzu yiwe. Ako kanya umugende w'amaraso urakama. Yesu arabaza ati ninde nkozeko? Bose bahakanye. Petero n'abari kumwe nawe baramwishyura baterera mwigisha, n'ishengero ry'ubutayu hagati rikubanda. Yesu aramubwira ati hari umunkozeko kuko numvise ubushobozi bumvuyemo. Wa mugore abonye yuko atayoberanye aza ahinda agashitsi, amwikubita imbere, amuvirira mu maso y'abantu bose icyatumye amukorako nuko akize uwo mwanya. Aramubwira ati mwana wanje ukwizera kwawe kuramukijije, genda amahoro. Reka turebe ko ubushakashatsi tuyakoma kwiga. Abantu baragafura bakagafura n'icyubahiro cy'Imana. Imana dufashe. Twigira imbere turangeze gusoma ubutumwa bwiza bwa Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana tubaye mu gice cy'umunani. Tujye tuziga Bibiliya twumve icyo Bibiliya ivugana natwe. 8 ku murongo wa 4 baramubwira bati mwigisha, uyu mugore bamutumbukiye ko ariko arasamba, kandi Mose mu byagezwe yatumeze kwicisha amabuye bene abo.
ivyo babivuga ari kumugeza ngo bamukure ku rwitwazo rwo kumurega, ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi, maze bakomeje kumubaza arunamuka arababwira ati ubutagira icaha muri mwebwe naba ari we abanza kumutera ibuye. Asubira kunama yandika hasi, nabo bamwumvise basohoka isorosoro, uhereye ukuze ugashitsa ku muto. Yesu asigara wenyene bene wa mugore yari ahagaze hagati yabo. Yesu yunamutse aramubaza ati yewe mugore, bamwe bakureze arihe? Nta n'umwe agucira urubanza? Nawe ati nta n'umwe mugenzi. Yesu aramubwira ati nanje singucira urubanza, niwigire guhera ubu ntudusubire gukora icaha. Tuvuge ngo amen. Haleluya. N'aya majambo atatu mwebwe w'Imana yanterekeye kugira ngo tuganire. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu arahaguruka w'isinzi y'abantu n'abigishwa biwe bajana nawe, wageze ku irembo ry'igisagara ahura n'abantu bagiye ku maziko, abantu bagiye guhamba, kandi uwo bari bagiye guhamba yarivukana n'ikinege, kandi cyongeye ko nyina y'umupfakazi. Imana idufashe. Haleluya. Barasifiwe. Yesu ngo yitegereze umupfakazi ngo amutera akagongwe. Bibiliya yatubwiye ngo yari kararira, aramubwira ngo niwihorere. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko wibuke Bibiliya yatubwiye kandi ngo igisagara cyose cyari cyajanye nawe kimuherekeje guhamba umwana. Mugaragaze kurira, Yesu abona arikarira wenyine. Imana idufashe. Burya abantu bariyakuruye batariko bararira. Umuntu arakuraba urabe hirya kikura ku rurimi ukagira ngo n'amana bose zikumve ni feri yageze. Imana idufashe cyane. Ariko Yesu we azi no kuraba mu mutima akabona imitima ibabaye. Haleluya. Yesu ngo abona arikarira, nicyo gituma atababwiye ngo nimuhore. Yababwiye yavuze ngo yamuteye ikigongwe, aramubwira ngo ihorere. Imana ishimwe. Haleluya. Igisagara cyose cyakondoreye inyuma kigiye kumufasha kugira ngo ate guhamba. Mu bintu abantu muzi guhamba, basha amaziko muraza kwita icyo kintu murakizi pe. Mugabo umuntu akirwara kimuhaguruka. Umuntu arwara imyaka 2, akarwara 3, akarwara 4, ntimurije kumusuhuza, ntihagire umugemurira, n'amakuru yiwe ntimuyabaze, ariko umunsi utangaza y'ukuri kayivuze. Imana idufashe. Abantu bagahaguruka bagaca biruka kubera umuntu amasaha bazinga akarugwa. Umuntu yapfuye akajya agashuka yifuka bakamwambika ikositime y'umuriyoni, atangirukana mbere no kogeramo ikirato cyakwiriye bakagura n'amajesheti ya koto. Abana televiziyo ya Buriyani kumva yiwe amakaro, kandi yapfuye muri Kamitego atamuntu n'umwe yigeze amusakariza ihuba yiwe. Imana idufashe. Haleluya. Abantu bakajya kuririra kumva no utakibabona atakibumva, ariko igihe yari akeneye atarubuyabonye. Yesu babibone aramubwira ati recurira abari ku rugendo mu maziko, abiga bariko baravuga bati ko muteranye ikiziga none reka twariye kwimba. Imana idufashe cyane.
nyina uwaragiye guhamba asubiza muzima imuhira aho yacanye amarira ahacana umunezero aho yacanye agahinda agacana indirimbo nshya Imana ishimwe cyane haleluya wanaziziwe abari bamubonye agiye guhamba bamubona gusa akikiye umwana mugatihorerwa duhuye na Yesu Imana ishimwe cyane haleluya abari bamurindiriye ko ibyiba birangirira hariya ntagira umugabo ntazogusubira kubyara umwana ariko babona aratashe Yesu amuhaye ibyizigiro Imana ishimwe cyane reka nakwifurize abakurindiriye ibyawe birangirira kugira ngo intare zawe zikwiye zimere neza zigere hasi wanasifiwe amen ntucike imfutu mu byawe mu byarangiye oya umuntu yandikisha ikaramu ya nyuma ku buzima no ku migambi yawe Imana yabonye ubwo Yesu hari icyo yakuvuzeho ubwo ijambo ry'Imana ubitse ubwo isezerano yaguhaye nubwo byose uriranya wewe waba ukiri abandi mukeye ntucike imbuto urindire ibyo avuga Imana ishimwe cyane haleluya twabonye uwundi mugore agira kabiri wewe yarwaye umutinyanga imyaka 12 sinishiye ahubwo ntangazwa n'ingene atakaje amaraso ngapfire bahebe bahana dusu iyo kuba kurwara gusa uriko uravuga iyi amategeko yo muri Isirayeli iyo umukobwa cyangwa umugore agiye mu mihango y'ubutinyanga baca bamushyira ahantu mu kato bakamutamura ntiyasubira kujya aho abandi bari naho habereye ibirori abandi bariko baranezerwa ntiyegere Imana imufashe cyane uyu mugore wabonye iminsi yahora aja kugirenze batanga kujya ku bavuzi atanga ibyiwe byose byaba muvura wabura umuntu n'umwe muvura bakira gutwiwe twose turahera imyaka 12 iteko rimurenganya rikihari adashobora kuja muhira ntashobora kubana n'umugabo ntashobora kumenya abana nta kintu cyiza na kimwe arekuriwe cy'abandi bane imyaka 12 Imana ishimwe cyane ariko mu munsi umwe uri mu bya Yesu yamenye ko Yesu atameze nk'abandi bana Imana ishimwe haleluya amenye ko Yesu ibyiyumviro byiwe si nk'iby'abantu haleluya imigabo yiwe si nk'iy'abantu mu munsi umwe mu gikorwa kimeze nk'iki nubwo amategeko yaramuza gukizaho aravuga ngo n'ubundi nta kindi gihano narizise ngiye gufanishwa n'Imana reka vuba mfanyeze itegeko ry'Abayuda ariko byo gutabaza Yesu mu arengana aca muri bya bitanzu by'abagabo na bya byana birebire aragenda ngo iyo agira n'ubwoba bwo kumukorako ugakora ku mirongo y'impuzu ariko umutima wiwe wuzuye ukwizera uja muri connection n'Imana Imana yamenye ko hari umuntu ariko agatabaza nawe ari ku bushobozi muri we ako kanya ukwizera kwiwe ukamata ubushobozi muri mu Mana ngo yumva wa mugende w'amaraso urahagaze
ishimwe cyane. Haleluya. Yumva ko hari ikintu gikoretse wahindukira ngo ati ninda rwose. Ninda rwose. Musi Petero ko yaza kwitangariza muri byose. Petero ntiyagenda akavuza Imana turabona cyane. N'umwuka atumva neza yarapfa kuvuga. Hanyuma n'abatumwa Yesu. Ariko nawe ntabwo uri mwigisha ntugufate nk'ishuri. Natwe abantu bakaba dufise ubwenge. Wewe ntabwo uje ko tunakundana n'abantu bawe. Abantu bose bariko bahonyana nako bagutsita. None navuga ngo rero bose Amen. Yes. Oya, imagine sana. Hanyuma Yesu amatoyani. Sibyo gukora ko bisanzwe. Hanyuma umuntu avuze ko kuko numvise ubushobozi bumvuye. Wamugore yumva icyaha kimwe gusa kujya mu bantu cyavuye. Abantu muri bo ndabihora iki. Reka nabivuga bityo biciye ukuri mutigana nakize. Imana ishimwe cyane. Yesu nijewe yakoze. Haleluya. Wakati chako ndalivise mukiakize nawe muzima. Yesu amulango igira mahoro mwana wanje. Ukwizera kwawe kuramukijisha. Mwikwana yingane kutya. Ntukamana mitwe y'abantu benshi. Imana ishobora kumva isengesho ryawe hagati mu bantu. Ikamenya ukurira kwawe, ikamenya gutabaza kwawe, ikamenya umubabaro wawe, ubushobozi bwawe bukakubuza ko uno munsi ugataha ubuze nk'ubu bwo guta ibyaje birangiye. Imana ishyize ku iherezo. Haleluya. Icyago winjiranye mu nzu y'Imana ntugitahane n'izina rya Yesu. Umubabaro winjiranye hano ntugutahane n'izina rya Yesu. Kwihekura winjiranye hano ntugutahane n'izina rya Yesu. Uno munsi utahane ibendera ry'intsinzi. Imana ikwishurira amadeni, Imana igukize, Imana haleluya. Uno munsi agasuzuguro wazanye ntugatahane n'izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Ariko nagusore mu mutima wawe wegere ukore ku Imana. Niba warurira abantu uno munsi hagarika. Niba waramwizeye abantu uno munsi hagarika. Ariko niba n'ukwizera kuze ku Mana. Imana ibyawe irabigira bishasha. Abantu bazajya mu byagenze gute. Bona gumana. Byagenze gute. Uzoshimira Imana. Uvuga uti namuremye Imana. Hari mu gikorwa cyitwa Mpembu. Chamure Methodiste rimwe. Musharanaha. Umutima wizeye. Musanga bariko bavuga Kristo. Ndamwizera. Ubushobozi bwe buhura n'ikibazo canje. Maze ntaho ndiko ndaririmba. Haleluya. Bwana asifiwe. Hari abantu benshi barabariye mu ijoro bakaraza umutwe mu biganza bababaye buzuye intungu buzuye amarira buzuye amaganya mu nshuti byaranse mu bagenzi byaranse ijambo hose byarananiranye. Uno munsi utagira ayashira n'ayamenya ni wowe niko ndamenya. Uyu munsi ni mizero na Yesu Kristo. Haleluya. Uyu munsi urahura Yesu Kristo. Ikibazo cyawe uratanga inyishu y'ibyo wasengeye byarangije. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Amina. Amen. Ikibazo cyawe kirimo musunzu cyane. Wizina rya Yesu. Niba indwara y'ibwira ati gutaha muri shehe. Amen.
nasuzuguwe no gusigaha hari porojegiteri y'inzu kandi birashoboka iryo tara icyo gitara cya porojegiteri kiri mu buryo nigeze gushinga intaye hari kera nigeze kuba hari umuntu azuzugura cyane kandi yarabifitiye uburenganzira n'aba mu nzu yiwe sinaburi ati n'iryo tara riri mu buryo n'uwanjye bazi kandi ntabwo ayo mafaranga niyo yarayifise turasoza muhira tugira ubukene butagira abandi bantu turagurisha ibintu byose gushika no kubatera kuryama igitanda cyo twari twakiye kera kandi kimaze imyaka hasi umuntu mwahura gusabye Bibiliya arakuraba aho Imana yakuze ngugiye gusenga amafaranga yari inyakubahwa kuranye murasubira mwihangane sinarane umunsi umwe ambwira ushaka bamwe niyo mwana yawe ngo ntacyo mumaze cyane umwana neza hari wahubuka ndicengeye uno munsi ko nayo mwishizemo ntabwo kwisha kabisa none ndababaza ko mbona gutandukije icyo cyoramuza mu kumenya mu ntebe n'ibiki Imana idufashe cyane amaboko y'abatagatifu rero hejuru abantu bati gushika kuri iyi segonda yewe n'imbere y'Imana irabizi ntacyo niyagiriza jewe nta cyaha tuzi aha utandukije rero haguruka haguruka imbere ni hato muba uhagarara aho ukwicaye hagarara Imana ishimwe warazifiwe none ko mbona hari n'ataguruka ubundi ho mutaha nicaye Imana idufashe kubona mudahaguruka ukambabuza bati n'ubugenge ariko ubugenge hari tugoye uricaye bagusudiriye ku ntebe mu gutangenda wicaye bigenda Imana idufashe reka twirinde imbere ya ndirimbo y'ijana cyari itero tubwire nka bitatu gusa Imana ishimwe niyamara dusenga Imana ubwiza n'ubwisi yawe
numvise ijambo ryawe none riransinze jewe n'umunyabyaha. Uhoraho Mana, pfukamye imbere yawe nciye bugufi usaba imbabazi, n'umunyabyaha. Mana Uhoraho, nyogesha y'amaraso ya Yesu Kristo anyeze antunganye kubwo kw'ibyaha kubw'imbabazi zawe. Ndatuye n'akanwa kanje ngo Yesu Kristo ari Umwana w'Imana. Ndizera mu mutima wanjye ko Yesu yapfuye akazuka mu bapfuye, n'umunsi ni muzima. Mwami Yesu, ndugurura umutima wanje, ngwino muri jewe, umbere umwami, umbere n'umukiza w'ubugingo bwanje. Uhoraho Mana, sukira mwebwe kugira ngo andongore aganze ivyiyumviro vyanje, aganze ivyifuzo vyanje, abe ari we angenga kugira ngo nirinde gucumura. Mana Uhoraho, izina ryanje niryandikwe mu gitabo c'ubugingo, kugira ngo nibaza gutora ishengero wahamagaye amazina ya bene abihanganiye imibabaro n'imiruho y'ino mw'isi bakagumana agakiza, naje iyiwanje ize ryumvikane maze njane nawe. Uraba iherezo ryiza kugira ngo nzirandagwe ubwami bwawe, icyubahiro, inganji, ubukuru n'ugukomera byose ni iby'Uhoraho mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Agashimwe nyinshi Imana iragire neza, mugende Imana irakora imitwaro yanyu, ariko kandi mwirinde icyaha kuko icyaha kirica. Murakoze.